Москва батты. Русияның Мудафан әзірлігі ракета ташыйчы крейсер Қара деңізде чөккенні таныды. Күн девамында олар gemide янгын yüz бергені ve оны буксерінен чекіп кеткенлерін айтмаға тұрыштылар. Керчектен есе русларының Қара деңізде олған ең бұйық Москва адлы gemісіні Украинаның 2 Нептун ракетасы урды. Пивден оператив штабында қайдеткенлеріне көре қанатлы ракеталар gemini урған сон, анда олған ракета весіля едеклері патла башлаған. Нетижеде крейсер авдарылып батқан. Москва gemісінде ең азындан 500 еркен азасы бар еді. Қачы құртарылып олғаны шымдылық белледі гел. Бұнен бәрабер işgalciler Москваның команданы құртарылып олды мы, yok мы хабер етмей. Тамамы женкінің ilk күнлері Змеиный адасыны ма еткен сыңыржыларға теслим олмаға авали етті. Ve Украин шерлеріні ұжым етілмесіне емір береді. Москва баттырылған сон Қара деңізде олған рус gemілері бір кереден 72 гелде 56 ракета атып olacak. Moskva Қара деңізде олған рус gemілеріне башлық япайды. Украина Мудафан әзері рус gemisi баттырылғаны изатлар екен Москва дайверлерінің кезінтісі үшін пек яқшы ер olacağын айтып, ғалебеден сон оны мұтлақа зиярет етерік деді. Азов полкының аскерлері Saat 2 işgalci askerini öldüre. Azov polkı komandanının yolbaşçı muavini Svetoslav Palamar öz video müracaatında cenkinin 50 күні devamında 2000'den ziyade işgalciler askerini yok etkenlerini bildirdi. Ukrayna askerleri Kırşavda bulunganına bakmadan 46 Rus tankını yok etken, 27'sine zarar getirgen. 69 dani piyade ve desantçılarının maşinası, 30 zırhlı transportör, Tayfun, Rys, Tigr kb yük ve yengil maşinalar, pilotsuz uçucu aletler, bir Rus катері ve uçağını da yok etip olganlar. Чи є на цьому світі хоч одне місце, де точаться такі важкі запеклі бої? Скажіть і спробуйте собі уявити, що відчувають військові, які борються під постійним ворожим вогнем з танків, артилерії, авіаційними ударами, іншими засобами вогневого ураження. І це все робиться в повному оточенні та без належної підтримки. З кожним днем боїв оборонців міста стає менше, але вони вгризаються в бетон, вриваються у землю, стають божевільними, щоб витримати все це пекло, але знову і знов піднімаються, стають на повен зріст і йдуть нищити окупанта, якому неможливо пробачити усі ці злочини. İşgalciler Jennibi Buk yönelişinde öz pozisiyalarını peketmege tırışmakta. Baştapның malumatına göre Rus ordusu öz bölüklerini koşma texnika, harbi yedekler, silah ve yakıtnen teminlemekte. Bunun beraber işgalciler pilotsuz uçucu aletler vasıtasının istihbarat geçiri. Kaydetilgenine göre düşman Ukrayna Jennibi ve şarkında faal şekilde hücum etip Popasnaya ve Rubijne şehirlerini zapt etmege tırışa. На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне. Успіху немає. Так, на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 8 атак ворога, знищено 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойових машини піхоти, а також 1 артилерійську систему. Русларның Шимали Кавказда аскерлеріні топлама интылывы оғырсызлыққа ұқырай. Анда аскерлікке желпетілів планны ойледі бежіріп олмайлар. Чүнки Украинаға қарышы женклешмеге істегенлерінің сайысы пек аздыр. У зв'язку з критичною ситуацією, що склалася з комплектуванням особовим складом бойових підрозділів, командування Збройних сил Російської Федерації планує почати новий процес мобілізації на національному рівні. За задумом, мобілізація з метою її приховування буде проводитись паралельно з плановим призовом на військову службу. Нацистлер Украинаға истеле еткен сон Харьков о қадар виран олмады. Чернигов есе бинглер же ел ішінде более дешетлік орынмеді. Бұны Украина президенті Русия Украинаға қаршы башлатқан женкінің 50-ші күні миллетке мұражат еткенде білдірді. Володимир Зеленский айтқанына көре, Русия Украин шерлеріні тоқтамадан ұжым етіп, санки озы құрчалыған рус медениеті ве тілінен бағларыны кесе ве руснен ось алақасы аққанда ефсанияны yok ете. Тепер і цей міф спалений. Русь не руйнувала би себе саму. З нею це робили чужинці.
ординці та інші загарбники. Ось хто прийшов сьогодні на нашу землю. І воюють вони так само заради пограбунку і заради знущань. Bu 50 kun içinde Ukrayna butun serbest dünya için qaraman oldu dey Zelenskiy. O Ukraynаны müdafaa etip, devlet faaliyet göstermesine yardım etkenlerge minnetdarlık bildirdi. Zelenskiy bizler cömertli yardım bergen devletlerini ko'rdik. Bunun beraber o'zlarini bir şey olmagany kibi alып bargan devletlerinde ko'remiz dedi. Bugün jeng başlaganının ilk kunleri Ukraynaga ve onun kuvvetine inanmaganlar da бар edi dey prezident. Багато хто радив полишити країну, радили фактично здатися тиранії. Але і вони не знали нас, і вони не знали, наскільки українці сміливі, наскільки ми цінуємо свободу, нашу можливість жити так, як цього хочемо саме ми, а не люди, які керують так, що їхня армія вперше в житті бачить унітази, хіба що на окупованій території, і краде додому навіть звичайну побутову техніку. Юқары Шура русларынан жанаварлығына украинлерге қаршы сойқырым, геноцид olarak таныды. Депутатлар, Бірлескен Миллетлер, Европа парламенті, Европа Шурасынан парламент ассамблеясы, НАТО, ОБСЕ, чет ел мемлекетлерінің парламент ве үкіметлеріне де мұражат етіп, Русия япқан жинайетлеріні, Украин халқының сойқырымы, Украина территориясында япылған инсаниетлікке қаршы жинайетлеріні ве арби жинайетлеріні де танымаға чағырды. Баш прокурорының офисінде хабар еткенлеріне көре, шымдылық руслар тарафından yapılған 6700 арби жинайет қайдетілген. Сөз арби olmagan ерлі сакенлер өлдірілмесі, намустан кечуп, азапларға чектіру жинайетлері аққында кете. Якщо світ сьогодні не визнає злочини в Бучі, в Бородянці, Ірпені, Харкові, Маріуполі, в інших містах справжнім геноцидом, путінська зграя дійсно їх зможе повторити на вулицях європейських міст і містечок, скрізь, куди дотягнеться безкарність злочинів проти життя. Їх вбили лише тому, що вони українці. І це і є геноцид. Ми з вами маємо скласти список Бучі, де мають бути всі від Путіна до кадирівців і пропагандонів. І кожен з них має опинитися за ґратами по рішенню суду. Геноцид українського народу почався не сьогодні, не 24 лютого. Він почався в 2014 році з анексії наших територій Криму і Донбасу, де були фактично знищені і українська культура знищується до сих пір, де вивозяться кримсько-татарські активісти, де вони є зараз політичними в'язнями Кремля. Полония Русия комарынан сатын алынмасына ясақлады. Бұның аққанда қанунны президент Анджей Дуда имзалады. Бүгінден башлап комырны Русия ве Беларусиядан Полонияға ве Полониядан башқа мемлекетлерге теслим етмеге ясақтыр. Бұл қанунны бозғанлар 140 миллион гривна яда 4,5 миллион доллар пара жазасын алacak. Қанунсыз сатын алынған комыр ісе мұсадыр етілежектір. Яңы қанунға көре Полонияда Русияның Украинаға қаршы тежауызны дестеклеген рус граждан яда шirketlerinin aktivleri buzlatıla bile. Украин тақымы Гаагада өткөрілген бойсунмағанларының ойынларына келді. Мында Украин спортчылары 10 күн девамында яралы арбийлер ве ветеранлар үшін халқара мультиспорт ярышларында иштирак етежек. Оларны Аба лиманында ел чырпаларынан қаршылап алдылар. Иштиракчыларның чоқысы Украинаны мудафа еткен силалы кuvvetler, территориаль мудафа, Milli гвардия, башқа телекөзсіздік ве мудафа қызметлерінен арби хадимлеридир. Украина силалы кuvvetlerinin баш штабында білдіргенлеріне көре, тақымның азалары арасында ғайыплар бар. Яйнин Атов идманчысы ве ветеран Дмитро Сидорук 8 күнебелсі иляк oldu. Жима тақымның иштиракчысы ise Юлия Паевскаяны ишгалжелер esir aldı. Генштабта қайдеткенлеріне көре, бүгін жима тақымның азалары тек Украинаның ғұруру, истинаты дегел. Бұтын дүнияға невбетеки кере Украинадаки женг аққында керчекні аңлатажақ спорт дипломатларыдыр.
Испания жөнүбүндөгү шаар бир апта дебамында Украина деп адландырылажактыр. Севилья бөлгесинде улган Фуентес де Андалусия украинлеринин бирдемлик улганны көстөрмек үчүн адыны деңиштирди. Буну Испаниядагы Украина элчилигинде хабар эттилер. 7000 эалеси улган шаарчыкнын сакинлери өзлери бойлы тешебусунан чыккан. Вактынча Киевска, Харьковска, Херсонска, Одесска сокаклары ve Мариуполь адыны ташыган мейданда olacak.